And then so me mo akwa ba me da se wo hye Adom TV bedwom aha ye di nkomo hye apomuden na wotwe ni nyina na ye topic ba ko asi wo ne aka ho asem ene ye topic no ana na wotwe ye nkomo no ye Mayopia ya kasa afa ho bebre ene so ye to so ne ahwe ye ka we mu nyina bi mu wo adwene bi wo ho na saa ye ne saa wo aso wani asai ba so wo mpene saa dia tie simanum ye nche wo nya ho akoye de wo ye no Fasadama endpoint Homeopathic clinic na daroma ene de bro Dr. Rachel Kusiakosa etinejum ok ene sie mo akwaba Safia no pemeje oso eda sene ncheche a ode mai na wochi mu tie to so de a Mayopia ye ka ho asemi ebi mu wo hadwen bi wo ho myth bi se bia ye adwen ben me da say me shase no me kan say yaka Mayopia ho asem na yaka ne say short sightedness ye kan say in simple terms no ade ben wa obehu ba de wa chira ohu na yaka say hereditary it me de wo Safia myths about Mayopia first one is say Mayopia de enchi akora just say ebe de na me ba akora ade wa chira ohu obi boss me na nakra so ohu ade na nakra 7 years ohu ade yes your eye is like it's a vision from it's a gift from God enti akra na won hu no sabi onya akra ne fault say ohu ade e na ma yanka se bi a akra nya problem akra timinya problem panyi timinya enti that is one myth say akra ntiminya short sightedness because and the first thing secondly no it must say spiritual enti Obana tells you, ma, obey them and try and machines the stress ebia na ni wa problem. Was me try mo yesterday. Because on person the bano ebenya problem. But akwa no was a problem. Aha. And uncha no see one thing at bimo so ye. E bimo so to the concussions ni nrokro anom say it me treat Mayopia. Ye kan eyeball and I a bit shorter. It is sabio so eyeball is the same neti. Na say sorry. Say neti na say yes normal one etoso pepepe we hu ade kama na say we no abeto so before eno say na obenu mu a yes eno nti omomo no mu nro emu vitamins omono ni ade emu concoctions emu herbal ne nyina ye de but enya ade e beka se ba ma Mayopia no be ma na solve eno so another thing obu osusu a empanyifo no okase bia e ma ne bas first kra space ya me ba na ompe osha enti akra bia 10 years 7 years 8 years no o say so do 18 years ansa safo bi ye bi ma nyame nko aka ne ba na ni e ya lazy na nyame ad me ma ne ba ne first no akwa no say excellent child research beka kira wo say those who are myopic no omotimi ko school che because mono they enjoy reading so there be am kan dey manage eti obo akwa na maye solve no ntem a akwa na betima dey akwa ache ye ma asofo no ban space na fe wo hwade kama ti men kase bia obani so a eti nisa ne nani nya problem eni so kase ohun ade bi mo kwa ate omoma na kwa mo boa they are pretending ampan kwa na bi wo mo time pretending ba mo ba itime the machines chi omo oba se mi nwhwe ba de na machine mu a na wa che no se oboa santi moye den na mo diagnose say obi a ye ne dey me da say first thing na oba is if ye nka say bia oba na was me hu ade say na make kan kwa ni bi twatro opose wa chest first was me hu ade machine battery ye auto refractor ye do say me wo hwe mu asa wo hwe TV no machine be measure wo problem ma level bi wo enye high akrampa ye correct ye be monitor kakra nti bo say machine battery ni first thing na ye VA we na kese o vision uhu ade sen wo be kan ni nyina ni ahwe ni a check ye wi ani ahwe woni na chi no sabio wo Mayopia kra a chi no so the same ye be check ni nyina ka ho amount ye hwe ni nyina wi a ni afi ahwe se anyampa se bia ye correct a e be boa wana ya kan ni nyina abom na kese aboa but ye mfi ani an keke hwe won ka se wo de bia benya Mayopia da bia nya na sa fa number no to so mai wadaroma me da se obetima frame me 0244 98 2821 0244982821 that's it so nti yi sa dwen no condition bi one e boso a Yesu di ne de no na ye de atwa mu abedru ni but okọ no mo ka na wa ma ye treat na Yesu di no so bata ho na afa wanyu wa yaresa Fasadama endpoint Homeopathic clinic na da Roma ene de bro ochina sem kwane ahoden wo ho a ebesehia